Kusenjalo usapho luka Likhona Force luvakalisa ukuba luyasamkela isigwebo senkundla sokunika umrhanelwa ibheyili nangona nje libongoza amapolisa ukuba aqinise uphando. Usapho luyibambile ngokugungqileyo okanye ngokungagungqiyo inkolelo yokuba abo banoxanduva lokubulala uForce basathesa esitalatweni. Besisithi thina njengoba isaphenyo noba umgcina ngaphakathi kodwa ke umthetho asinawuphilisa. Nalapho ke akukho nto sihlala sihappy kodwa ekugcineni kwesifuna thina kuze kutholakale ngempela iqiniso ukuthi ngubani, ngoba thina siyifemeli asinabani simsolayo ngalo uvezwayo siphinde sizowulalela, kodwa into esifuna ekugcineni ukuthi nathi ukuze sibe happy lowo uchaphazekayo simbone nathi siyifemeli kodwa umthetho udlale indima yawo. Namanje nalona naye unikwe ibheyili ebehanelwe ngumthetho ayithi ifemeli, so naye nje asizwe kabuhlungu mayethole ibheyili, kodwa ekugcineni esifunayo thina kuze kubonakale umnikazi njengabantu thina siyifemeli kungamnandanga kuthi yoba ingane encane ifuture yayo ivele nje ibulawe nje esikhaleni. So siyawucela umthetho noba wenze njani noba ngubani noba kanti ngowomndeni ekugcineni yachaphazeleka kuyo lento, na umthetho udlala indima yawo.